Ali tumfan la so video long na kithan ponti la bangke DME Recruitment 2024 Grade 3 Technical la pen not non technical avre warsai aputhak se nang than pechini polik po kidam tang hustame nali tum la so YouTube channel long thek pon long thai po nili kidam tang hostame pi pon igelo la pen putha non Grade 3 afan technical afan stame putha dak ka apply adet bang extension adet bang pabat pon la so puthak se pini nali tumfan la so video long na PAKLANG ponik po nali tum jong si la so YouTube channel la long nang kaumri milang pulte kaching hon pe nali tum subscribe igon la pen liking sipi gon videos tame nali tum share pon ikon tang non pathiek pen DME our eng warsai aputhak le pathiek pen chithan polona la pen lang polona Tane putha chithan polonang Directorate of Medical Education mate DME assam hin pen PAKLANG pon awareng warsai kedam tang hostameni li so awareng warsai nali tumphan la so YouTube channel long stamina PAKLANG pon iglon la pen putha da adet kapibat pon mate extended that adak pi pon tulo la so la sut ka apply long lelang atum jong sido pulte nali tum prapjin pen apply don igon non la so details box nali tumphan nang than pachini pon ikpo nali tum dak thek pon long ji Director of Medical Education DME assam hin pen stami hini employment notification release pon lo kedam tang hon kaduka wepen apus la bangke 2008 anse da pi pon lo la pen grade 3 technical la pen non technical la formando la pen grade 4 vacancies to different medical college la pen hospital along under establishment of Directorate of Medical Education law Assam la se interested a candidate atum nali tum jogdon example online jogdon egon non puthara det ke pi pon to dak 20 August pen 31 August 2024 ansi adet bang pi pon tulo lapen Tinsukia Medical College and Hospital only for grade 3 technical post lapen Tinsukia Medical College along labang ke grade 3 technical post da PAKLANG poniglo la so puthai non lang polonang lapen chithan polonang ke chengsin ali tum dak thek polong ji grade 3 technical along kaduka wepen 1031 an post to lapen qualification kenang ji labang ke individual post wise educational qualification may be checked with official advertisement details apen kidam tang host nilip than pachini pon iglo kan ana post vacancies in nang manali tum advertisement dolang bole check dam igon kalipul den nili telegram channel whatsapp group long send pon ikpo lapen pay scale labang 14000 pen 60000 an long pon ikpo lapen Kaprek details labang advertisement along si pipon iglo lapen grade 3 non technical upon 320 an post tak pipon iglo kacharli ang deng labang kenali tu advertisement al details long lang ponego danali tum thek pon long ikpo lapen salary nali tum 14000 men cheng long 60500 anali tum long pon igji lapen lason data si da grade 4 offense tame 657 an post bang pipon iglo kacharli ang deng kenang jila bang class 8% tame azad school kole Ajad school pen stamela pen pay scale 12,000 pen 52,000 analitum long pon igji la pen the resume application online application process is only to fill the post of staff nurse in recently established Tinsukia Medical College and Hospital. Hence, candidate can apply only for grade 3 technical post during this period of 20 August to 31 August 2024 for candidates who are going to apply. The age limit will be calculated as a 1/1/2024 long pase age limit bangai calculation pola penon puthot ke apply long ji la bangke grade 3 technical post afan si da adet bang pabat pon la sening ke hangatum jogdon example te jogdon ikta la nationality la bangke candidate must be Indian citizen na po age limit na litum 18 and 40 years na po age relations tame da people na litum thek pon long exi SC OBC MOBC la pen PWD atum na litum da thek pon long ekpo OBC MOBC 3 years lapen SC ST atum 5 years PWD candidate atum 10 years an dak pipon iglo lason ada se ke apply don vexi pulotang te nalitum employment exchange labangke kido kenang sotlo na se employment exchange re registration selang atum stame registration ego lapen new apply ji pulte nalitum prabjin pen apply ego lapen employment exchange re registration adet puthot pa bat pon thiglo 31st December anse 31 December 2024 anse last date people la sangbon alitum re-registration silang pula prabjin pen alitum re-registration ego lapen application anam pinang ne lapen alitum details jong se arjui pulte da number ki pipon do la so number long alitum collegon lapen ka apply ya process nalitum to chini ikpo jong se nalitum apply active ni lifana homre go ni list terminal do apply pidun ikpo lapen dag minimum file size labang kenal itu 50 KB file type lapen JPG JPG nangi lapen hide lason la photo lason and MB height tok pono lapen
signature hai ka upload ning ji stame dak pipon la pen la so over war sai ka apply ki cheng pon kidam tang February 7 February 2023 men se cheng pon eklo la pen potha dak last date la bang ke 28 February 2023 mate tuning la pen potha non dak pa bat pon thula bang ke 20 August pen la pen 31st August 2024 anse last date lo na so na thana le tum na so article long ma eklo pulte na le tum dak pen applied links tame long pon ekpo official notification links tame long pon ekji na pen last date extension notice alus tame na le tum long pon ekwi last date extension notice alu bang ni lin na le tum fan na piklang pon ekpo screen alo na le tum thek pon long ekji la dakelo la extension alo na le tum dak thek pon long ekpo dak kapik lang pon do na le tum na so details taminili telegram channel la pen whatsapp group lo taminili send pon ekpo la pen na le tum hodak pen le lang pon ego la pen la so video na le tum kan ma share on share ego karbi ang long ras tame pen ek nang la pen pachini ek nang la son update kilong verje fan la so youtube channel la bang na le tum subscribing on la sipini update lo ma nili na than ponji la bang la anchol la sidumi thakmi kaduka ve karbi 2.0 youtube channel long kilang ara do on pans tame nili pen cardom to change your